Sinin na garakan na sampajange matungka kedo tu matungka tasabbe betungan na sinin na anu jamai alai tasabbe lori pong Allah Ta'ala iya roh hakikat na roh mangolok ako gurut tak napa na podang makada iya nak kucia ko buruk pengkafanmu de na masola watakkalemu na sabak de gaga alati melos solangi watakkalemu de na macare pakengkafanne kudallahu mau baca tanai makada kaki gawetu. Peko je cara na lai ngarapong Allah Ta'ala lai nang kanirita meneri kamu bakor pakutana iya pakutana pak pakutana kelas 2 tapi napai kelas di tahun nama makutana jadi itu ampai tau pandrite kong katau makutana maka dapet ko cara na ngarapong Allah Ta'ala lai nang kanirita madari mamakko mi na bali apa nessa maka do napa ko kelas di makutanangi pakutana kelas 2 Pekuyasang makadai desa anta abudallah sompai pomu kasiwengi wipomu pail anta bulal kana katarahu pada komuitai iya na ripake rupa mulang kelas 2 ni tayaro sompai pomu pada komuitai langsung kelas 2 nala fa illam takun tarahu ya kode mulle pake ya rumah kade mulle mitai na itaka solli na itaka rokok na itaka mak baca pate di mana yaki makada na itaka pada kongka ke pada ya CCTV tae makada pada ko makada na itaka ro ya ko roh jadi merasa nasaksi kapong Allah Ta'ala napa melemahkan diri betongan dia na makadoma ngalele itu sampai makan urti nang katau mas sampaja mapat di mana ngalele na palapui na dia na sampajang itu oh Allahu Akbar ide betongan na tawadu merendahkan diri melemah mana buku-buku na sabak mage okuyolo na lagi Pak Bupati koto lalo to rokok na pong Allah Ta'ala makir betungan na yero nala kaida ji yan ang kataw masampajan na malam-malam mamolele na betungan na nalamaka ngalele na saba ame taura maraja lori po ngalatan na mengharap amase na payaki makadanaita ka husu niya tu husu agan na husu paringaran na tapi belum tentu husu buku baca itu belum tentu nah sabaya sampajangi je telu baca peringerak kedo nah dia nule makanjak menangi angka tahu jago mak baca maka kanjak lagona tapi menjak peringeran betul kan kali selesai apa nape ki karo sambungan nama tu ki kasiwala itu kan salah mai ka makor tapi angka tahu makanjak bacaan makanjak lapalan tapi masalah kedo nah mas sampajang ide na suku garakang jadi dia tu nang kana tahu mas sampaja pak telu ya suku makanya ini na ruyase rote mata makada hakikat salat iya ko hakikat na sampajange rewan ala kor iya ko hakikat na sampajange nomor sidi baca no baca iya ro baca na sampajange ipaki saliwas sampajang masuna agai baca ko sampajangi si kiri si bawah baca korang dia yero korangnya yalai petunjuk kehidupan dalam kehidupan nyata mak itu sidongan yang kedua peringerang yero peringerangi aja musila pesak peringerangi lori pong Allah Ta'ala kong kamu jamah itu isakna sampajange kemudian yang ketiga garakan sinin na garakan na sampajange matungka kedo tu matungka tasabbe betungan na sinin na anu jamai alai tasabbe lori pong Allah Ta'ala iya roh hakikat na roh jadi aja na to mas sampajang imban na to mangaji mestin na saliwan na sampajange aja musila pasabaci korangi apa ko masampajang terporma isaliwan na sampajang itu li ala ni sikir yero to li alla pala ko yero timu mu aja aja meto je na bicara kami to pandrita itane kada ke ko melo ke boleh maka dai polo ko pong Allah Ta'ala ke ko melo kada me kala ko pong Allah Ta'ala yo buka apa ko di tere ke melo ke boleh pula pasai ke melo kalau boleh yo pirita nai ulama subi kada ke boleh nasa pula ko pong Allah Ta'ala innalillahi wa inna ilaihi rajiun kau boleh nasa pula ko pong Allah Ta'ala ke melo nasa mekala ko pong Allah Ta'ala dia nama teto makutana apa ci ko migala de bicarana apa ia tu bicara pertanggungjawabkan nah ia tu nama kawatang ijaga iwi timu we aja na mega na sabak pede mega na pauya pede mega pertanggungjawabkan nah ia tu nama kerajin Pak Mandari deni sadingang ia tu ampai sininna nabi saya jenne ya mana mitu nola dosa
5 ni ya 5 makai ke dosa ni ya tu maga lecet tu maka pilu ya tu maputa ya tu maga ya mana ya tu tanda tangan dia kecil ke dosa ni pak ya ku ita bami makwa jolo dah de pai ni ya makai ka pak ya tu maga lecet na siaga ni kan atau na puta do cili ni ya ni yang mana ni le bertanggung jawab ya tu ampai tau pandrita na pak guru maka dia ko tu mak jenne iku bisa ya tu ilau don supaya mapacing pole dosa tapi dia gagah desa na angkat tu baca itu puta pacing ngak 50 kursi ni na dosa purana jama aku makali momo puta pacing sini dosa puluh kutimuku ya ku 5 na pancaji 5 atau ku ya 5 kita terima kita catatan amalku surmonri perkataan ulama mi itu dega hadesa na ya ku tahu maka dah dega hadesa na cucu tu tapi maka dah ya upake makanya kota pakai magai iya suruh tau pakai ya ro tau de na makanya peringaran aku mak jenne si bawa tau mana nak aku mak jenne suruh pakai tu atau apa angka tau mak jenne makanan nak napa ni bisa di mana saya angkat na sengoringe de petenana petupo ya angkat tu kompor de pada mati sesaku bosikai marica itu lepian ya me kalau masih ke unan nak pagah nama jenne nei jenne ibadah nengkong ke ibadah dega peringaran nama kapai ya na tu ampai maka dapat amai peringaran dengan doa ya na tu ampai na pak guru ke katai pak guru tau mana nak si batau patah kelupange tapi ya kau dia nama nak makanya mau peringaran nama mau dia tak baca kama kau miro iya mina salah kau makadaki ada dia nak baca ya tu dia nak saja nak wasalan itu jadi tak pakai apa mereka tu pasal itu maka ya kah nah semaji nang kay rona din nang kanapa guru ng nabita di meto yan nang kanaka da nabita baca ya tu maka dami nabita ringerako napi ko cara maringerang ipadong payamilaw do na di mo pa maringerang makun rutongan ni jadi na tu ampai pak guru kada baca ko mung bisaya supaya lolo paringerang di napa mak guru pada ko manamui jeti manta sapi nah kada ya ko mania ko palapalang supaya yaki ko yo po ko yakin no ko di mo palapalang namo di mo palapalang kaya pacara mapawi makada igare makun raye dia nama dipita uluan nah makada ka iya tu makun raye ko mak jenne dia nama riga pita manang uluan nah tapi aku mas sampajang ina mosi polo na pita batal to sampajan na apa oki jenne na permasalah kak jolo maka daka iya ko jenne na mo pita manang uluan na makunre ko mak jenne de na marigaga na sabatannya sarak na manutup aurat ko jenne tapi iya ko sampajang ang kasarana iya panawat dingas sa sampajang ko itatuti aurat kapam mo ba ulut ta si polo aja na silampa si polo bawang pita ko to mas sampajang mutlak batal salat nasaba iya aurat na makunre termasuk ulut na gemak na makunre aurat jadi kapak kelihatan pita aurat na jadi batal sampajang na yu porone na mo pita manang dan na marigaga na mo talaga songko tamakota sampaja dan na marigaga iya ni ko makadaki meka masongko supaya utahange rudu kudena larino berarti songko pada waktu itu hukumnya sunnah karena fungsinya tapi ya kota pakai bawa mi makada meka masongko memang pakai songko kupatutu ulu bukan sunnah menurut penjelasan ulama hadis jadi ya mina sunnah tu nareko ipungsikan nih jadi kada tu tau maka dani gini kita udah nasongko masampaja maka roi sampajana hadisan nampak belum songko itu karena hadisan nabi tah melo miko tarale songko nah perlu tapahang cuma menutup kepala makanya iya itu ko makadameka macuri nabi itu mata lulu agak komai sunnah manang itu karena niatnya mengikuti nabi tiba ala rasul itu tapi ya ku pakai bawa mi dia nila tu nang kena kada dena wad dipita iya ko makun raya memang makanya namo silampa mi pita ya Allah tetap namo ya mi bandre na tadi sa sibai nga mo wasani makiro i betul na tapi de kacau nyamin ko tau botak de nagalaway ito jadi yo poko yan tu ampai mega tau na poponco kisi sangulo na nasa labi amangi manyamati pacingi tapi aja to si takada gondolo manang ulo de padaliang makiro jadi mesti tapahangi kaidana kemudian iya rositongan napa bu taman isai di jolo-jolo napa isi diubahas iya rositongan na sampajange
takali wingar pele cede bu salisapa tata jagai takali wingarang aja lalu tasujuki aja lalu mai ka makundai na sorong ila yolo salisapa na napa nasujuki mutlak batal salatnya. Nah sabang kasara na yasang isuju taniya riya se etadangi kulue iya riya wa iya rolenne ko sujadangi pak mangkamun rilalang iliman nah mandari na soro la yolo limanna na pasuju ta soro salisapa nokun ya sena salisapa na suju na sara na suju dena waddi to suju okko banda maddake ko takalewe niya salisapa maddake ko takale ta berarti dena sah sara na yero pada media ronewe ko to masaruba mako na pala soro saruba ngena pe sujuki batal itu. Nah iya di salisapata bu aja tasujuki yolo na salisapata tondo suju itu ampai di mana makundra iya suruh patame siku nama palolalangi denasu ayo pemia romasu eroanim itu kama kirop kasih salametoje soli na makundra iya deto na wadi nakala da menre makoy wadi samali bangokumi gangkai de na wadi tatong ka menre makara taraka sikuna ina tuli rapa ya siku makoy na soli iya roanewe angkawita pake iya engkato tatengkang ya idi meni bawang tapi ya ko hadesa makundrai makuye jadi makade urta kali sidendre poi makade nang karoane soli na parapa sikuna na panah kalimana kada Allah na roane sampai jam makundrai itu na jama roane to mi ha nah itu tapi ya ko ya de permasalahkan ina sabang kepake ya roh tapi makade ya ko asbabul urutnya roh hadesa makundrai mi makutana na kana bita parapa isikumu pasi lempu salengkamu la yolo makundrai makutana jadi podam makundrai ya ko nabita kang roane ita di makada maga perkataan sahabat mita nabi ta masampaja na makadai sahabat ya ko nabi ta masampaja taraka kalepana ya ko soli si baroko suju wadino la bembe palawangan na kalepana mari tatong kato dia nari ya curi dia pak nabi ta ya curi yo po makundrai nabi ta matona curi tapi kan apa wi nabi ta makada parapai apa arwani mi nabi ta jide na paratekang sampaja na makundrai makiro jadi angka na tau pake ya tu nasaide ina angka desa matara mako tapi deni dia sebab lurus nah makiro jadi aku ya apa dena salah cuma mako miro sampai jam makundrai makadai guru ta magaje kuaro ani marro maku itu ini mani bagangkai maga itu tapi ya nata tengka mau cede cocok ni okotogi ya nata tengka mau maku ayam peti dena koi ya miku maku ya nak makundrai si sangi ha itu iyo pokok tengka mu cede ya togi menre oko ya togi mari ya togi mariolo angkat togi tanala mani ripat nah nama kata to Allah angkat tonala ni aripan dena namo menre na yasin na sempati kedu Allah akbar mana ri angkat tapi ya ko ya ini mani betul ngan angkat toje pa angkat toje tau pandri ta na pau mimat to maka da ye rona bitta mai galak da metorupan na bate na masempajang jadi iya tu ina madari matandre iya tu ina madari bari bandre ina mai ga herupan nah nak kadalalo guru tatu kali sidendre purena nakaji kita kedua kita meto na baca tu yang pertama al-muqdim al-qudama kemudian yang kedua fikul Islam wa adillatu karangan Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail itu kita sudah diterjemahkan al-muqdim al-qudama itu kita logika sebenarnya artinya lebih banyak bersentuhan akal ia miko fikul Islam wa adillatuhu itu lebih banyak perbandingan nah sebab memang perbandingan mazhab iya narona baca napa paresa kadai guru tak 12 mimato tau napa guru arwa tau napa guru nabi ta masempajang denang kenapa ada tidak si salami mati berarti napa guru tapi ya ko to makada sempajang intinya na to makada sempajang ke gaji ya sempajang bacaan gaji na ya sempajang atau peringaran nah akimis salat li zikri ke gaji pala sempajang na pura na rumah bersalange Hisan na maka desi jame don raka pura si maber salam maka nabi ta ulangi deh pemuas sempajak napatan raka na rona jame maka desi pe magen na yan na raka maka nabi ta ulangi bi deh pemuas sempajak cau na pau ni nasa makku miro bisang pak guru na lari ni poda kada patenangi yan itu ampe ko to me mas sempajak maka manta sapi tenako pada kami ya sahabat apa dia pernah makannya Allah pangka mako jadi pakanjaki ini nyeri pakanjaki mapamulai kedona apa iya kedoe tau korupsi to apa angka tu pas sempajak pangah angka tanya minau isaliwang ina oke sempajak na minau pajingka tu pas sempajak korupsi nabita makada panga kami na makalasi atau minau la sampaja maka desa bangka kapet atau minau ko sampaja maka nabi tangka ya nang kata rokok sujude na lampu lakat nan tu panga kami na makalasi berarti ke pas sampaja korupsi
Iya pakanjaki ya ro, iya na tumpai maka makanja rokok na iya ko rokok ita penjelasan hadis saya manasah maka de ko rokok na bita na ipatadangi kaca ya se na lekat na mako apa no wae na tak bolo ko tadangi ko lekat na nang kawita tahu rokok de na rokok maka licuai Pak Maria uluna na tuna na panapaliwang ilimana lo maka tani kecil-kecilna na iya kipalen na iwae ko tahu makoro pa de na lena mataru tak bolo lo ko cakona ini negara pahangi gare hadis saya tapatamai gare akal langi maka daya koroko inabita ka hadis saya ro hadis asa ya koroko inabita na ipatada ka cepan no we ke sena lakana nabita dia tak bolo iya na roko sitonganna nabita magaidi iya kono ulut talayao mariawe na ulut na pakacita-cita takatani na ipatada ka cepan ko den tak bolo ta coba moi na bolo bara cakota jadi salah ya ro ko manuru penjelasan hadis saya maka magri sa pajan atau makero kan atau pandita maka da asamo di mina suku jadi tajama ni ko de kecaki suku mataru to la kalicuan ni apa ya na mariawa ulue na utue tatai makalicua sana apa ya mina roko to ko silampui iyan na mo makun rai isuru meti mariawa cede uluna si salametui ha ina isuru mariawa uluna makun re ko roko cede na utuna makun rai mi makoto tapi liman na tatai to lukulu balu batuna na palenna tapi nalapilo lala sikuna de nalo saliwang iyo porone lo saliwang icede suju arone makoto lo saliwang tapi aku macipi onrong aja na takoy yang pati tarakai cede yang kena penjelasan atau pandita motivasi maka dia aku mapuasa mau bawa mapasusak ke mumendre maka dia mau sempaja nolok mi tambah nolok namo sisa buko nolok ipasi tambah ina tatai nolok ya mi ko masampaja no berarti masampaja ko napa mapuasa berarti si ditambah nolok 10 ya ko mendre no maka tambah nolok isi ratu ni ya ko mangaji ko tambah si nolok si 10 ni yang kanang-kana tapi ya ko dia mau sampaja na nolok materu ya dagang kana ya matutuna la dasar maka sampajange pamulangi paresah ya na makanja mana lo mondri na sabaya minang kangkat na nolok kong keci dewe makiro jadi maka sampaja ko tapi ya ko ibukai kita secara umum dia ya usapaka na sabangka hadis na nabita maka dade gapala sampanya na lolong atau de na pasusaka maga gitu iya na mo masampaja ko maga ko di mo pasusaka de gapala na mululungan iki kana cocok iya ko iya padai dui iya ko siwali men kagambara na de siwali de na laku itu iya palaku de ko meko jama duai no ayah nasaka paralu apalagi ngapapura ni mapasangki ngapa ay maraji itu je itu pak iya je itu setangi dia namanya paja pak dia itu je namanya ganda apa iya mah ni pak galungnya ko iya ko 5 karun na dupa mak dareke 10 karun na dupa mak dareke teh nasa dena siaga dupa siaga memang je mu pano anjing maka dareke na talupanti me tumpano na 10 karun mu dupa apa ko maka cede mana ka je cede na talupanti me tumpano iya kene talukaru mu pano na si pante mu dupa na po di madare iya apa ya na komendre si karu na si pante mu pano de po wado maka mana cede po maka maya ganiaro iya makanya mo itu sampai iya ko konsep na guru tay pake si normanya malada pura wilau pak dongan na balawe di sana me malenga maka de guru tay aja nana ya banar mu pake aja mu racun balawe ya konanre asemo kada bano pasidakah ya naro makanya dewa ada coba lau napa maka guru tanya konanre walau lo podangi maka deh aja mucapuri deh itu kasakan aku mucapuri taruang mi pasurat teh mega tu tome mandre aja nih kemana malai pa aja tuh nandre iya naro maka aku nandre mau pinasa dale namanya tuh aku nandre mana nasa dale na manang iya makanya mah agak susah ya ku ya rota pakai pak deh masalah tapi ule pitang napa maka guru tanya deh gak ini tuh dale na purana tuh pengalatal dalam hadis si makna itu Allah Ta'ala kekuasaanku tidak pernah runtuh rezekiku gudangnya tidak akan pernah habis dalle mu pura mematono bagiangan iya ko pura ko bagiangan namo pe ko bate mu makare sama ko toman itu ilaw dono bawang kato tau nasa de ilaw do ko na tatamba ang kato makare de itu na tatamba na paturungan mo masija itu ampai wali pak de na anu tuh de na urusui dalle na ko makadaga siwan re ko baje de meto na urusui apa ada pak pengalatala makoto de to na urusu na sure kada sampajaloro ko bayi de na dapi piloro na pakima sampaja ngaja ta sampaja ko de na dapi i to mi tu waji sisa ngehe i mi sai waji matu e ko pura ni sede na waji
subuh pasti ya ko tadapi subuh sampaja siki ya ko de tadapi loro aja mota sampaja de na waji tu iya mina waji ko tadapi jadi pakotiro dale iya pata pikiri ko tadapi tadapi den dole patulian kero aga yandre iyo pu imam Sayyidina Ali na pau nasa ina mo ano mate dale ko dale kuna lua to ko ya pun nah da na masilang apa makete mamun ro ko tungkat ma bagi dale nas pasamu na bagi nang kamatu tawa aku pakotunga kuyulit tangi ropa maka aja namurusi pong Allah Ta'ala pemurusuka ko maka nyamang ya tu napake wali jadi na masusah tu milodo na senang kana tarong pada ko tong balu ya lapangan lini 500 juta lala na sulang ya liwan ni na tapi umur na tu kurang kayak kata labirang 10 juta talapangan di siulang tapi 10 tahun tambah umur ta atau tala ni si di miliar talunga so minta mati kayak talabirang lebih na setari mi cedek kemana pi muru mapi buat dari ke ini maka je watang pada mi tu pak mak dui de meto je kan onro ina setangnya tu dui na iya mi je nama ega ko mi sumbang iya na lo pasai na tuli cedek ha iya nang kadita 50 sabut tati lo pasai na cedek tapi na meta ma celengang ya apa ya tu mako aga mako ina yele di 50 sabu melo pasana salah cek de lada tapi ane petami celengan 50 sabu na sampai galadai macam itu pun Allah Ta'ala itu nanti apa pak mandari upau makada ai mandari upau makada ka iya kodale pak doang itu na pak doang supaya lo moyang idale na te loko tahu na lo moyang toki pong Allah Ta'ala dale makom itu pak dongat to ko pak dongat dale tapau bamui maka data pasilele dale na tayo puang makbatok punan kada sempu yang imana ngi dale na tayo pun na silele nang katulolonga makanjala ada pak dongat itu yo pui di maka da pasugi ka po patarale nuko aja na laku na bali boleh to beli ih kun rupa kadawanmu ilo dongang ite pasempu yang mana ngi dale na pak badu puang ko pasapang kajenne na silele dui nang kaulolonga maka kanjak ko maki itu ilo dongang mana tahu ya peko de ga dale tai di engkan apala pak dongang ilolonga maka kanja itu pak dongang malaikat mako itu hinaruta pake yo pui di patarale nuku kapanilau makiro namo cek de mudah kangi kemudian ia tu dale pada metu ya maka dai panci metu panapole pak kasih mita to tangki itu to tangki 50 sabuli tere bensin alura na capur bensin lepa malisa ko Pertamina na 50 je itu sabuli tere bensin mulura maka lupo tangki mu mana kecapu sana apa dega nola bensin lekor yawa dega nola si tembus tangki loko tangki no te jadi itu dale na kongka kolohun mapus ya nende taki buar ngilalan no deje itu na no pada ya rona auto tangkir ya ko sumban ni 5 sabu yang kena tu salah bicu tapi ai mati ya po ko siratu sabu pipa na to mau usu ni maki itu jadi ko to masumba polo-polo po na mau usu to pak mai ga itu na tarongi po Allah Ta'ala demi ganolan no kodong iro ya sidak kaki ya ko lalu celengan ngelisari aja mau tano aja mau ta mangingin na deje nanda kada po Allah Ta'ala de ka tau kasiasi nare ko masidak ka ya ba mo to pake maka je nyamo pada rai pak tapan aku tiba meji kanton anak berhe wah maka nyamo maka lo mo yupi dinapai paresa di siaga rumah sumeli yang nganu ai kaparekin ya makiro kemudian penutup upasangi salah satu hikmah sebenarnya untuk menjadi insan kamil iero ya naru jelaskan nak ya sang insan kamil betungan na aga mak boselo ri pong Allah Ta'ala demeto nagaga urusan na pong Allah Ta'ala lena pemurusukan nga yana tu manakadawa mayat takilah ya jallahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib ya tu tapake yana tiya sepak dongan tawakal ya ala ipahang maka da pong Allah Ta'ala murusukan nga urusaku ya pemu maka da pong Allah Ta'ala iku murus urusak betungan urus agamaku patujumu sampajang Dina tu pak, engkau tahu serena sepodangan nasa pak ustaz, ipacak kak kasih ko jamaku, kadai bayi ku nasa kurang itu dalek, dah aku dena kurang, ya kipacak aku dena kurang dalek mutu, dena kurang tandanya tu berarti tu jama-jamangnya tambah gajimu, iya tu jama-jamangnya, dah aku pura sekom itu dalekmu, ya kipacak aku sekom itu. Dena kurang tu pak pong Allah Ta'ala mukuri dale cuma kami jama-jama nolan no aja mau pikir ke tuang kasih tu liangnya makanya apa ya ku ya tiba ke palai ku mega na
makanya mah taci di misuro kay suro lokor ya ko tak dua mi digagah makunruh ya pegai aja ya itu tuliwa peringarang apa pegai anak mo kumelamu jaji aja lalo na tak dua taci maka kunruh napa hato je nalato tu akalan itu dokter napa kada dua anak lebih baik aga dua anak lebih aku ciri gimpe aga mitaran no asah pegai aja temi tahu makadagan andre gai make ganren manuel lagi dia nak kena pikiri ki andre napa iya na subuh moto ni papa masih kiri betul ngana oto na akbar oto no manulai tate apa no to ini tate pitu masa pajasu nakalai manulai tate 10 sini to betul ngana oto sikohe moto makanja noi maso 10.5 na jaji cica menre maso manamo na pamangaribi na makarya mi pamagi makanya sikirina ini tate pitu makarya dan may jaji itu makanya jaji pa aja jangan sampai jago manulai na ini pala biolo moto na ini usahakan aja nek de manu moto itu ya moro jadi oto ki masampajari di waktu itu bagus sekali untuk beribadah. Saya kira ya narupa ngolongan Bapak Ibu sekalian memagi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala telu kesimpulan talai kurangi sebagai kehidupan ya sengialah kehidupan aja je tajuk ke kode baca ayat cek sementara joka kita masih kiri apa angkat tu tahu suruh pi masih kiri napa masih kiri maka dapi pu ima subhanallah dan subhanallah ya alhamdulillah Allah paja imangi paja toy de nasi kiri lawa pasti masa paja tahu kunrula ada itu disuruh pinap panajam ya patung ka ir makanya namo to minu pak ko nabita to minu bismillahirrahmanirrahim napa ninu cica na pertama napa kataluna tago napa tungka sikiri itu aku pura niero maka nasi alhamdulillahirabbil alamin mak bismillah sinapa ninu katalu sinatago napa si maka alhamdulillahirabbil alamin mak bismillah sinapa sinainu yo pi di cica me yamba wah daga lai cica ngime lai tungka ya moto pa bulan betul capak nah aduh si salame mertoi jadi tu 5 tungka sikiri makanya na moto joka maga ya rota coba pakai ro itu betul ngana mudah-mudahan wadiala gurung ya ko degaga tu lemala cara maku pamula na latu capak nah boleh kak sirun untuk guruta Dr. Ke Haji Halik Hasan boleh ku kendari baru-baru di Jombang angka amalan nalenga nasaba gurunya itu dipindahkan dari makamnya talupulo ni arwah atau matena dia nama cari pakai kain kafan tidak rusak dan jasadnya masih utuh itu sudah 38 tahun dimakamkan aga amalanna beliau saya minta amalannya maka daga amalan na gurut tak na de nama solak kain kafan nama kor na podanga maka da letu pimantu boleh na upodako sampai di rumahnya mengolok aku gurut tak napa na podanga maka da iya nak kucia ko buruk kain kafanmu de nama sola watak kalemu nasabak de gaga alati melos solangi watak kalemu de nama care pakain kafane kudallahu mau baca tanai maka da kaki gawetu nasa baca sisap buku soi sisap buku wani itu akan membuat utuh jadi ya rotala kita coba-coba malai sikir apalagi di tau macocoy persiapan diri untuk kedepannya Pak Bu jadi upasangi ya rota baca tali wirid ya ro kasisap buku dallahu kosoy kasisap buku wani dia nama solah kain kafan itu nah usapa ko sajareng kami mato tatanazzalul malaika itu ayat itu no malaika itu pulo sabu masam pajangan ni tak baca ngin kulallah jadi dan itu jasadnya utuh jadi ya memang tuh mudah-mudahan buat dingin ta'ala ya akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi